bertarjik thapini prime time news than bang phineli immoniteron pi aprang si bertang ton pe chipajur midam te aprang bertang kong pi arjik tha jingkha KCS John atum hawar Karbi risunim sorong aje ki biradim tomon pon et Hanghong Tor English ME School atin tomon pon lap Karbi Anglong Autonomous Council ke thegeding atuma phan kirap kachohang MAC Rina Terang Pik Constituency arlo ingku sangrek lapen lower lang kidingarat long choralang kachithi Bertang kung PRJ gada phit puthot bertang ton pen chipajur midam sinang Kidam tang ni phai kre pho Hanghong Tor English ME School tomon ke thea jok kana hok mate tomon pon lap Pahong Tor English ME School ahem ke dam tang ni phai kre pho tomon thepo mati tomon charting ke wang pena jok school ating oi lab la pen jap rup det labang su school non ke selam je phan tang ka maha kodure school ahem kimrak contact det lo la pen jong se labang su school mati lo charlie ahem kimrak pon pe pulotang te non charlie bo matum sitame mati ningka ni benga charlie tang osumara tuman ke na hok at pot ka pen tikuk det po athemala so wura ke sub covid-19 jumplu bajo la pen kang ker kling pena jok chori chorlan long le pin lo la sikim rang pon thek jia phan principal pen SMC maipu managing committee babu rong hang pen chingwaisi ki thekiting mate man pen ki dola pen EMCA matuma phan kirap chohang pon tarik ke pho jiklum pi suri ni rain koi laso par analo baji hini alamo por tumon baharia tumon thepu ke bang jok si school hem holo penan ke tingan da phalang no elo lasi ke arpong adu em khanta pahin no lasi Nili hin pen ga chuneri ji bang ke athela dak kadu ka vi kidu ke la ra dau sumar sai de phansi dak hikha ke ban ji phansi ka bo igun ni la pen ke penana ji project pi pen chalang se ni tum claim lo la pen ke chen si la pen en class school la so ki ni sin ni tum bonalo la pen ke non la bang so corona virus ma se penan jitlu jon dukan da ke bondhu du ko da ma se bon be prang bang ke school suli oilo stame Lapen Nili Pudamji bangke Council Authority tumhan la education yam lapen na local yam phasta me asap so ba kerap long jibon puse chuneri pen beta pachini lo nelen pen Dongkam mukam pen beta pangdak pon digonto terang News 24 Karbi Anglong Hawar Karbi risunim so rong aje ki biveradim Karbi Hampton hini la penderang highway tomon ke thea jok kana ho KCS Singkha John Block 1 MP mati aningkan wang Hawar Karbi risunim so rong aje ki paduveradim tingbong lang sipu aklama long chobi pon wet Karbi Hampton hini la penderang highway adap tomon ki wang thepi ka jok men amat japon lir bangso long tomon herai la pen arweta thepik bangso kana hok pena jok morning risunim so rong aje ki padopon along akisong aprang na arjab hamlo pusi rong aje aning ki dokara tum ning ripon Lan pan ta phelang piteron be patro arong rikang miham terang arong samchom highway arong along anta hemta right in pikowe lothi arong kithang no thekdam long lapen phelang piteron arong along ASEB pen kibi pon current transformer anujok ta hele yam si pakrep du lasi keroni ASEB aphan prabjun pen kesilam dia phanta rong asor training report lapen hem ka heno birikana hok atuma phan anta kerap dia phan ka training report bangso angbong phelang pi sonjai dera rikang miham jutining pi alang litum ke ajo ke sangadim anta awedet an nang manlo pi ahamara long tomon ke thea joine transformer la per hem anta kiwa dolo la si nikitum palung jo palung tomon pen ka phere pen chinglok transformer ba karen na bhan ta ka phere nang dona to la si la pen hemrita free pon ja la si ke do no ting oi jab sonalam nang le rong lo si pini 11 baji apor pen to mono thelo la si hemri free lo la pen transformer na pahenu lab lo si mama hem de go free hanse hem bidasing hanse hem la pen sanjay dara hem hem si free pon mo sir hong hem mo sir hong hem la si du em la si to mon ke the kirap la si government pen kerap daima awe mala si tuniri lo nang rap nang po la pen prabjin pen la transformer bang ta
Siti bola tumta nak banai nang ibu sini lockdown kedua. Kacini ni si lockdown aja ini stamen ini tum. Curang ni det bola sini tum rapen kisung kiduk. Kadang kita sung dia lah si lockdown du. Dia si sampai alang tum rabjen penang banai nang po sini tum. Troni pen berta pangdakpon mohon peron News 24 Karbi Anglong. Lower lang kiding hawar lang kaduri ajok MSC rin natirang piara tum longchora lang kajithi. Amring constituency arlo ingku sangrik lapen lower lang kiding romni aradatum kai ke kenang sot mate munit acit helang kijun long lepen penang akisung cicak nang busi berta nang pale. Barla apor lang san hekti ajok bangso hawar aradatum ke lang penajok ajo mek jang itekte ano jang itekte an man lang lo. Ate jirlo apor tursi longchor alang chududu nangji kalite han an kituna pan an talang long lilo. Kacing lu kacing ti apan ke apialam lo jirlo apor sapi maratum aso cibukrok ni pen lang ajo ni kaciti duna. Arong bohong kituna. Lasi haladak araratum amreng MSC rina telang piapan mate Karbi Anglong Autonomous Council kacari atumapan kacuning ri. Lower lang kiting lapen ingku sangrik ararapan mesen pen kicuna lang kiwan pijapan kacuning ripon pedo. Lapen PHE scheme nang semar pen PHE alang awar sai kiwan PJ phanta kochuning ripon pedo pinya berta lapan sikang tonik lo tumi thakmi kardom.